Teka tu ka video kala jorong pala tenga bat kala ngakum stop ya katu te ngan piteng biang ya katu ya ban page katu video ban mentah kan ne pada kumnu ban activate te ban activate pi inda pila login ya kata iros kum ne ngan kun mawiang pila lek nang tu pila login ka tairos inda pila register te pi lek hang tu reserve your QSDT te hang ne send request to your node for the amount of QSDN chipeu QSDN ngidon kam te nang tu ngidon kam ban lek ban yo QSDN ngi ban lek da kan pendon kam da ko ni ka apps yung katairos hi kan ni batho Q wallet okay Q change wallet kamut Q change wallet te pi login na yo ni enda pila login pilek sendon hakan ni ka home nang ta pin yo i hang ni kan ni ka QSDN swap QSDN la ni USDT ka de ka ju hi ya menta te kadon hi jinga permalu malahan rei ka ju hi te pe QSDN hang ni bai ngi haban thet ya uni QSDN uni QSDN ngi haban bai kana kamut ngi haban thet te ngi kwa ban activate kat nu ka ong ngi kwa ban thet na ka tairos chipeu QSDN ngi ko don kam te kamut ngi haban bai press hang tu bai te hang ni pi pendap katu pe USDT pila yo i hang tu ka tho USDT TRC20 te nang ta hang ni ngi pendap kat nu dollar ngin thet te ngi tho hang ni chipeu ngi don kam chipeu dollar te hang ni ka pen i kan ni na try pi i ngi don kam haban pen i bhai pi ngidon kam chipeu dollar tang ba ka pen i hang ni ngi haban thet namar ka don ka fee kamut kan ni ka fee kumut ka ba ka sim fee kan ni ka Binance ru ka sim te kan ni ru ka sim hi chi fee kamut si dollar kamut ngi haban si extra si dollar te kamut chipeu plus si dollar kala long khat wei dollar okay te nang ta te ngila ban thet hang tu kala pen i chipeu dollar chipeu QSDN la ni dollar si sen thet la ni chipeu hajar ngila ban thet chi sen thet ka pen i hang tu te mentang ngi kwa ban thet ya katu chipeu dollar kamut khat wei QSDT mo khat wei namar te ngi haban press hang tu buy te hang ni pi yo i kan ni tho agree pi press I have to read agree terms hang tu pi yo i de agree hang tu enda pila dep agree hang tu te press te pi continue press continue te hang ni kapen i pe chipeu QSDN la ni chipeu dollar te kamut ngi haban siu khat wei USDT ngi haban thet te nang ta create transaction da pi ai hang ni create transaction hang tu press create transaction na pila da press hang tu create transaction kan yalam efficient no hang ni te hang ni kan pen i ba ngi don kan ni ka kayu kan ni ka wallet address for TRC20 kan ni ngi haban copy ya kan ni sa ingin ra kamun kumnu ban copy pi ai be nang tu nyon be hang tu uni hang ni nyon be hang tu tekan copy nyon kum tu copy tu klik kala copy mo te ngin le kumnu kan ni ngin send khat wei dollar hang ni hakan ni ka address ngin send khat wei dollar hakan ni ka Q wallet ngin send khat wei dollar enang ila dep send khat wei dollar hang ni la ni QSDN nang tangi activate bat ya kan ngi enter ka ID kan ni ka ID pin sayo anda pila dep register ya kan ni ka Q change wallet te katu pi haban register chwa te tharai ka don ka video nga bangal apedi kumnu ban register te tang balada pim pat nang ban register ru ngan sap sen ha group ban register tharai register pinang pedap tang kerting email bat phone number tharai te ngan sapen ifi kumnu wat pat le re ngan sapen ifi da ka video ru ka biang hi kumnu ban register nangkong te kumtu te ban sen dollar hang ni khat wei dollar kumnu ngin le ban sen dollar kumbang ong min ni la pila don Binance la pila don Binance pi ban sen dollar tu te kumnu ban thet dollar na ka Binance
te dalada pila ada $10 na Binance te kasuk. Te nung kata kamu nung piha banang ban $10 shwana ka Binance ban sen hang ne. Enda pila ada sen hang tu chu transfer be hang ni entar ka ID hang ni kanti ka ID ku change jong pi te kum jonga ngadon ka ID sumudur ngadon bei khendai kum tu bei khendai lai sau kum tu ngadon ka ID ngantar tu send request kamu sang spang kala activate ya kan ka ID jong fi te kumnu ban $10 tharai ki don ki video pila ban page lada pim nang ban $10 na ka Binance dengan sapen i te hang ningan pen ifi kumnu ban $10 na ka Binance kan nu ka syongdor ningan play kan ni ka Binance sumundur pila ada register ya kan ni rupiah ban register pia ban verify swaba pin la ban activate ya ki tim jong fi TPI kalong menta ka Tyros namar ka kadon la ka jong ka apps tengi haban ka khamjrong kumnu ban activate ban ya ka ban menshwa te ka khamsuk hi ndai ya ki bala nang da pila nang te ka suk hi kam ere ndai da pipat nang te dang first time ar pipedon kam te phimla re sumudur ka ya ki tu bomjuk pedon kam ne mo te ka ba te hang ni kumnu ban $10 sumudur pi kwa khat $10 ban $10 pi abdon kam khat $10 te plus ka Binance ka sim fi ban transfer hang tu khat $10 pi don kam na kumnu te ban activate ya ka Tyros menta khat $10 mo te sumudur menta kumnu ban $10 nang ka Binance nung kong pi late na ka ni ba tho hang ni ka P2P transaction kan ni hang ni P2P trading kan ni ka P2P trading kan yarap ya fi ban $10 USDT okay ndai ka Bitcoin pila ban $10 Bitcoin USDT nang ni baro te page hang ni pila ban $10 ya ka de pila ban $10 ya ka USDT ka Bitcoin ya ka FDUSD BNB ETH Ethereum ada nang ta bat kiwe pila ban $10 sibun ba nang ni baro aperthei ki bidon kam ya kan ni dengan hang ni POI ngapen i hang tu atau buy nang ta ngajet ya ka USDT telada nga kwa ban $10 ka we da ka Bitcoin tengah select hang tu buy nang ta nga select ya ka tu ka Bitcoin BTC Bitcoin pela da nga select kum tu kan pa kum tu ka Bitcoin te mentangi ko ban $10 ka USDT dei ka Bitcoin tengin le kum no min select da ka USDT te page kan no buy hang ni pi entar ya ka Binance hang ni pi entar ya ka amount kan no pi ko ban $10 khat $10 e te pi press hang tu entar amount khat $10 te pi ha ban $10 kum no khen bi chubu khat san spy confirm pitho ang tu khnang bakin mi kini pe khandai pheu $10 te lada pi $10 khat $10 kan no khat sin sumudur kum hang ni bayam la re kamut kum ni bala bay pe uni udi khandai phuwei pon license $10 si USDT te khandai wei license kan no kan poi sumudur ngak ban $10 mentahi khandai wei pon license into khat $10 na ko ban $10 kan no pi pelut si hajar khandai pun riwe te khat $10 mo si hajar khandai pun riwe ha ban $10 te ting ka ka ba kalong ba ting phim yo re tang khandai lai ting ka wan khandai pun lai pun riu khandai tang menta ka singi ka kham duna ting pi ha ban $10 khandai pu ar pe kumni udi khandai pu ar ting pe kumni khandai pu ar pun san pu la dong khandai pu lai te la da khandai pu lai ting bakaduna kumni namar ba ting pors sing sajain kum tu ka kham duna lani kum tu khandai sumudu khandai pu ar khandai pu lai sin khat $10 pia ban su khat weis pa sejar sis pa khan ru pe te ting ka kiu ka hier ka ne ngila ban yo ka ba kham duna dor ngila ban yo ka dollar ka ba ka USDT ba kham he dor te pe kum kini ni na jrong tum la re ban check te shwa ban thit bi ha ban pe kum kini shwa ban thit tang ban ba phinom yu pe ini ide si hajar kumni ide si hajar chaneng si hajar kamut si hajar hadu saw jasan spa te kumni phi ha ban pe ru ya kan ni kar pe kumni khandai punyu persen khandai persen completion kamut kini ki kloi ban pha
lada pi thet menta ki pha haden chiminit harpo san 10 minit kila pha kumni khandai 90 kamut margin thet margin sen kini ki kloi bha ki speed bhaban release ya ka dollar ba pithet ting pithet menta haden san 10 minit ki sen ya fika bitcoin hawala da pila su pisa te phiaban pej ya ka tu ka completion percentage hang tu mo te chumudur menta pej ngan ainuk sai pi mentang kwa ban thet dollar hang ni naga Binance te ngathet mentang yo khat khandai pu wei pun ar pheu ngathet be nai ni te don kam ayu UPI bat hang ni pi pej ka ka ai ni haban su leng ba ka ai IMPS but UPI kamut leng ba ka UPI Google Pay rupila te don ki bomla ru pej kum sini sarum don bomla don kini batho da ka UPI Google Pay ru long phone pay ru long to bon ki bala hi UPI phone pay te to mentangin persyang man thet ka wei ngan pen EP tum ban thet tum thet ngan pen pen EP kum nu ka proses ka yai mo te buy pe nga press buy hang tu te hang ni kan nu pi kwa ban you kan nu kwa ban thet ngan thet khat chumudur pi ban thet khat san spa tong thet khat ar spa okay te khat ar spa by USDT te la pi thet khat ar spa hang tu te pi haban kala pen i hang ni te page la pi page akan ka chat jong ini chat page third party payment accept kini phim don kaman kuslai lada kitho sa screenshot anda pila depsiu te don kam re ka tu ban page te su page puli te nangta page la pi thir khat ars pa phinyo khat lai point khat san dollar te ka biang hi namar ngi don kam na kum nu kat ni khat lai dollar hadu ba pinda hadu ba pin transfer namar kan ni ka sim fi sa $1 te kamut katu ka QS ka sim dollar kan ni ar dollar e via ban siu menta khat lai dollar te make payment chumudur pi press make payment hang ni pio i ba UPI pi la ban you dan ni daka bank ru pi copy kan ni ka bank account jong ni pi copy yang ni te nang ta ladanga select daga UPI te page enda pila de press ya kan ni ka UPI te pio i UPI ID la ai kan ni ka UPI ID hang tu la don lepa hang ni ka tu hang tu kan ni ka UPI te pi haban copy nang te kan ni barit copy nang tu hang tu press hang tu copy nyon hang tu ena pila nyon hang tu te sumudur page ngala nyon hang tu page copy successfully kala paw hang tu pi te enda pila de press hang tu wat pat press ya kan ni ka transfer notification had copy ya katu nang talit na ka GP jong fi okay sumudo mentang apply ya ka Google Pay jong ala ni ka PTM ka baro long ben ka UPI tharai pila sa pitip kumnu ban transfer pisa lang ba ka UPI te UPI pi play ka Google Pay jong fi te hang ni ngan play ka ni te hang tu pila yo i pila copy ya kan ni ka UPI pi press hang tu nyon hang tu copy te pi hang nu pi pendon kam ya ka kan ni hang ni pi UPI hang ni pi UPI hang tu tharai te nang tapi sang tu kate entar UPI di number pi press hang tu sapis continue enda pila continue te pila yo i kan ni Krishna Pal Singh ka kerteng nang ta kai tu kum tu hi Krishna Pal Singh hoi kadai ka ju hi te kan nu pi thit khat arspa de te khat arspa pi siu yo ini khat arspa te hang ni batho atnun hakan ni batho atnut kamut haka Google Pay jong pi haban ai da ka kerteng jong pi full bej ka kerteng bej jong pi mundon kaman ai da ka ai pi haban ai ka kerteng jong pi yo pi klet bej badam klet ban ai kerteng hang ni enda pila pendap ka amount ba pi thit te kamut pila dep ai ker pisang tu kanu pi thit khar arspa nang ta ai ka kerteng jong pi full nang ta sa siu yo sa yo neu Krishna Pal Singh enda pila dep siu wan beng hakan ni ka Binance pi press hang ni batho ke notify se kan ni hang ni harum transfer notify seller okay enda pila dep chumudur ngala dep siu transfer kamut sin pila press transfer kamut pila dep siu kamut insa senia figa ka dollar tangkum tu hi tharai kad ba phim pad dep siu naka Google Pay wat press ya kan ni ka transfer notify seller
kan mau bhagani namar pin cha block na ka Binance lada pi pimpat siu te pi press transfer notify solat kamut pin cha block namar la long ku batok namar pimpat siu transfer kamut pila adap transfer ka pisah te lada pimpat dep tempat don kaman press te sumudur ngala adap siu na Google Pay kad arspa te ngapres hangni transfer notify selar te lada iong ban screenshot dengan screenshot akatu ka message pilih na kanika chat kum tu lada iong sai pi fast page ila ong ngapi fast kamut di online ide online ni bro di online te kamut lada ngar screenshot ngaku ban screenshot ya katu lada iong lada im don kam re te hangni namar ngacu lekai namar penikai video te nga ong sorry my account server is low nga ong kai te kum tu khnang banyu te nang ta kum nu ban cancel ya ka ban cancel ru pe lada phim yu back shadin back shadin te hangni tho cancel hangni pe kala pen ke mentang aku ban cancel don buram hangni namar ba long cancel daga ba yu mo khnang ban ka Binance kan block ya fi te okay te hangni bito I do not other reasons tho be hangni I do not meet requirement advertise consent te I have not paid the seller te confirm te na kalau confirm te kamut kala kono order cancel pe bi kalau cancel kamut lada pila adep siu kamut kado kin sa $5 anda kila $5 sumudur te pila dollar hakani ka Binance te kumnu nangnu pinlek pinyo iya ka dollar jong pi pilek hakani ka wallet nang ni na try pe hangni ka jrong hakani ka video te namar ka jrong hi ka haban jrong hi kani pe hangni pilayo iba hangni pio i kani ka wallet hangni na try te pi wallet nang ta hangni pinyo i ka katu ka khat lai dollar kan ban hang tu te kumnu ban pha sha katu ka QChain wallet nang ni pin pha pilek ba ni funding nang ta pilek ban withdraw sumudur withdraw anda pila withdraw te pi selek ka USDT kani ka USDT hang tu namar pihak bandun kam withdraw da ka USDT te pihak ban ai kani ka USDT hang ni USDT press hang tu te da pi press hang tu te ka ong send via crypto network te pihak ban send da kani ka crypto network da kani hang ni kan tu press hang tu te hang tu pio i kani ka address hang ni kani ka address ba pen i hang tu pi ai ka tu ka address nang nu pinyo ka address ngan pen i te ka network pin select to ngin ka address pio nang no na ka tu ka QChain kani hang ni ka address mini sorry kala unlock ngan ai password hang tu hang ni copy ya kani te pi ai hang tu press hang tu copy ya kani ka na ka Binance jong fi pe itu tenang ni network pihak ban select be ya kani ka TRC20 kani ka TRC20 pihak ban ai pe hang tu pe yo pi bak la yo pi ai da kawe pe TRC20 mo wat om clear re kani te pe hang tu ka tho ka fee ka dei $10 pe la pen i hang tu ka fee ka dei $10 kani hang ni pi kani ru ka sim $10 kamut $R pihak ban siu extra number ta ka fee jong kini ki apps ba per okay ta nga cancel ko tu nga ITRC20 nang ta amount kan nu pihak ban send ja ka te ga yu send be chumudur pi send khat lai dollar long kan pe lada pi ai khat lai dollar kan ban khat $R hang tu te khat $R hang ni la kumnu pihak ban the khat lai dollar ban join mentai ka tairos te hang ni pi yo khat $R te withdraw pi press withdraw kamut tapi withdraw te kansa yalam ya fi satu kan kapisa kan ban hang ni hakan ni ka yu anda pila ada withdraw kan saban hang tu hang ni wallet kan ban hang ni Tron QSDT te nang ni pade ngi transfer nang ni chate ngi transfer kamut ngi transfer cha kan ni ka amount hang ni chakat tu ka yu hang ni QSTN ngi enter ka ID te kan send request te ngin sayo ban yu te hang ni pi enter ka wallet address nang ta
nang tu QSDT om deh nang ni ban transfer direct katung kan ban dapil adep ke tit QSTN ngi haban transfer jaka QSTN kemud hang tu hi QS sebab ngi haban buy bang nang ni kan ni automatic ngi laban buy bang nak kan ni hi lan ngi kwa ban transfer i transfer cakan ni QSTN ngi laban buy ro katu ten dapil adep le katu tenang ta pinsa yo ban aktivir ka ID jong fi teka jrong makan ni ka video na maria ka Binance kunu ban euro la ailang te tangkat tu hi da pila bon hi ki wei dengan nang pila nem la pi bot bahai kan ni ka video pin sala hi te ka wei ka bayu la da pi don kam ban yu te sabut kan ni ka video la da pi mla sa ong pat yang ngan saya rap yang ya fi haka por ba fi transfer ba fi yu baron dong sedong te tangum tahi kublai shibon sa ya kaling jong kan ni ka QChain kan ni ka QChain hang ni te kan ni kumnu ban register hang tu ngan sa hikai kitu bakwa ban learn ngan sa hikai kumnu ban register ya kan ni te kumnu ban $10 hang tu ngan kumnu ban $10 kan ni ngala hikai na Binance te tharai pizza la hi te tangkan tahi kublai shibun